Perangi kada makasukanan na kuah. Lamai Pak Pudian talung 22 kanisa selako 2. Mau Pak tuto di Pak Demo tu ka patodo tintingan na sia disamboimo tu kasalan na. Mau Pak tuto tang nareken puang tu kakadakian na sia totai kalando Pak Duan lan Bateng na. Lan pituk naten mapariku angku sae o puangku mentama arah maseromi ku pelambi komi Yomai mabandana padiku ku mentama kaku asami si solapariku kusae oh Yesus puangku lan bumbuk natu talimburu angku sae oh puangku lamentama tondo marampa ku pelambi komi Yomai katuranungku ku mentama pakamasemi si sola susahku kusae oh Yesus puangku Baik kami tak pada umperangi paturuna katuan baru. Lamai Markus pasal 10 talu angka 20 karua selako 20 kasera. Tu nakua alai rapangan dio kayu ara. Ianna mentarukmo takke-takkena siamel lolo inang misan bangmo kumua la madomi mo pialloan tenduka moto tu kamu iami tiromi dadi tumintu nato isan bangmi kumua mereke mo dio to baba tuyan nato. Bayanan Pak Pudian latabasa lami Pak Pudian karo pulona angka misa serko angka 10 kasera. Dula kona pengala sengo unturu bayanan sengo bunga bakung
kasabian na asap misa papudian. O pangkambiina to Israel. Patanan ni tu talingami tu umpatudulalan bati na Yusuf butung domba. O kamu mo tu nisungi karubion patiarangi turupami. Angkarami dio tingayo na Efraim, siya Benyamin, na Manase. Tu kalalongami ami may ulendo kangkan. Pasulay kan ni opuang matua, tama dandanki. Paparangi tulindomi angki dilendokan. Opuang kapendomanda mintu maadandan maritik. Sanga papira tu kasengkiami ungkano ka pasambayang na tu taumi. Oy mataman na mo mi benni na potuo. Ondong piway mataman na mo mi pamusuam mi nairu. Mitanan mo kani napeng garontoy kasigagan na bali lembangki. Siya nasitelaikan mintu uwalingki. O kapenomban na mintu maadandan maritik. Pasulakan ni tamadandangki, paparangi tulindomi angki dilendokan. Mibuak mo siya mi palengka tu sangoto anggoro diomay tanah Mesir. Ami ulay lau mintu bangsa, mitanan ni tu kayu iato. Mi palaparan mo inan. Naurungan ni menua ka melo, siya usitutu ipadang. Mintu duka buntu naongan ni ongan na. Siya mintu tangke na ungkapu kayu arasi sangbar apadang. Napu pendolok tu may tangkena saya tamatasi. Siya mintu lolona saya tamasalo. Maapari ami lopori tu tembona. Naurungan ni minda lendu indeto lalan iato na peloloy bang. Napipuray mo way Lampung. Siya anggan na olo-olo dio lupadang pura ungkande. O kapenomban na mintu maadandan maritik. Sulem ko ni. Tiro lumbangi domay suruga, siya penunui, siya parinay temintu garonto anggoro. Tupak tado na tanan 5 kanami. Ia mo tumuane mi peloboran kalemi. Ia tu kayu ia to iballa butung rompon. Siya mintu tau ia to sabu mo diona kaum pelesekan mi matami. Rondongi limami tuto dio kanami. Ia mo tuto mi peloboran kalemi. Ya kesusi to saya mo angkila balik diumay kalemi. Patuakan ni ang kimyong li usabu usangan ni.
Tamane umbasai tu kadana puang, mai komi ta palaku Pak Tunduan ta Mas Sambayang. O puang ambek masokan do suruga, puang tu tontong kitingaratuka, imanta lulangan lal mintu sulapa katuangki. Ikure sumanga o puang tuat tu mibengkannya, tulakini umbasa siala unanungi tu kada maseromi. Kuasaikan pena masallo ni. Angki makdin untandai tu patu borongna te kadami lako kami solanasang. Imakdin umpogau ilan mintu na sulapa katuangki. Yallo siake bumi. Mak kada-kada mukomi opuang lako kami mintu taumi. Belana sakka mukan. Siasa dia mukan te taumi tu laum perangi tu kada madatumi. Umpotete anak kaboromi puangki puang Yesu di Mas Sambayang mati kalemi. Amin. Karena pumatua tula tabasa lami sura madatunna bulendui pe pasandolo yang mutu Yesaya pasal 60 napa angka misa saya lako angka kesera. Kemi bangai tumintu langi ami songlo anna tigega tumintu buntu diolomi. Susi api undukui ranga-ranga siatento api umpo pak kalimbuang wai la umpa pesanan ni usangami la komintu walimmi umua anna mak parondo mintu bangsa diolomi. Belan nami paden tu penggauran metakuran tutai ki kapangi kemi songlo anna tigega tumintu buntu dio olomi tempon dio mai tai anna rangilenni tau Pak tutama talinga siatai na tiroi mata misa kapenomban senga anna kamu usai umpalau Pak Tunduan lako to untayani mitamui tu to sende pena anna umpogau kamaloloan ia mutu mintu tau ungkilale komi iyo olona mintu dalammi manassa sengke komi belan napalu tu tomba mukan sia tontong bangkan ni lan agan ia to ya ke susi to lati lendok siarakan nika kami solanasang dadi mukan ni susi to maruttak sia mintu kamaloluangki susi to sang lamba sampin masa repa ya moto angki rondon susi daun kayu sia nabakan kakadekiangki susi to na petiaran angin. Siya tayo na mumisa to tau sabu sangami. Siya umpamukun kalena lalaka alako kalemi. Bilan na mibuniangkan tulindomi. Siya mipopaeloon akan lako kwasan na mintu kakadakyangki. Apa to temo upuang kamu mo tu ambeki. Iti kante na kamu tuto tumampaki siya kami solanasang panggaraga limamikan ni. O puang, dami sengketa rubang, siya dami tontong ungkilalay tuka kadakyangki. Hiromi, siya mantami, kami solanasang te taumi. Amin karana puang. Pak Basanta Mak Penduan, ya lalamai bunga na misa. Ya lalamai bunga na misa Korintus, pasala misa ayat 3 selako ayat kasera. Kadanna pung matua susite,
Narampoi morokomi kama turu-turuan siaka marampasan dio mai puang matua ambeta sia puang Yesu Kristus. Tang torena makure sumanga langam puang matua belanna kamu diona kama turu-turuanna puang matua napa kamasean lako kalemi lan Kristus Yesu kumua tete dio ri kalemi ammi dipasugi dio mintuna la diona kada la diona kapaisanan susitu dikatotonginna tu diona Kristus di pamanasamo lampenami naurungan ni tae mika kurangan len pak kamase kemarasan komi umpiagi kapayanan na puangta Yesu Kristus. Ia duka mula umpabatta komi saela koma katampakanna naurungan ni tae sayu ammi toke allona puang Yesu Kristus. Ia tu puang matua maruru tu mangka untambai komi tama kasih turusami anakna tu Yesu Kristus puangta. Amin. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amin. Surah kareba kaparanuan natonorani Markus pasal 10 talu angka 20 na pak salako angka 37 susite nakua apa iya to atu iya to kemangkai di pakario kemangkai kadi pakario riwan ladi paliun tu allo sia ia duka tu bulan tae na laparang sia mintu na bintoen daulangi laronno sia mintu na kamatotoran daulangi latigega atu ia to lana kita tu anak rampan di lino saya dau gaun situang kamatotoran kapua sia kemala biran namane usuai tu malaika na sia urampun ni tumintu tona pilei diomai matallo matampu lo mai engko na padang saya rekke ulunna langi diomai randan na lino saya lako randan na langi sipatu di penandai tongan tu allo kasaenna anak rampan di lino alai rapangan diokai wara ianna mentaruk mo takke-takkena siamel lolo inang misan bang mo kumua la madomi mo piallon tenduka moto tu kamu ian mitiro midadi tu mintu nato isan bang mi kumua mereke mo dioto baba tuyan na to tongan kukua lako kalemi bangsa iya te tae nalapa ade kita epi nadadi tumintu na to ia tulangi solalino lapa ade apa ia tu kadangku tae nalapa ade apa ia tu allo ba tu atunna tae tau misa duka untandai moina ia tu mintu malaika dau suruga tae duka ba tu moina ia tu anak tae duka sangadinna yamanna tu ambe
mainga tongan komi, ma penanda komi, siama sambayang komi, belanna tae misan ni piran rah tu atun nato. Ia tu ian nato susi misa tomale lako padang mambela, untampe banuanna siana pakuasa tumai kaunanna, sia pantan napatakoi pengkaranganna, anna mepasan lako toma kampa bakba, kumua anna penanda nanda, kumua anna ma penanda nanda. Ia moto dadi ma penanda komi, belanna tae misan ni piran ra nalasai tu ampu banua ba tu makaroen raka ma tanga raka bongi unnoni raka manuk melambi raka kumua na kelo komi mani tu kasayanna anna kabutui komi mamma. Ia tu kupokadanna komi, ia duka mo kupokada la komintu au to kumua ma penanda nanda komi. Angge moto tu Pak Basanta mau Pak Ki siarongko Ki tu urangi kadan na puang ta pogau ilan mintu na allo katuanta. Shalom. Shalom. Salama lo minggu, salama kaboro, sia salama sita mumali, lako kita solanasang. Toma tuangku, siuluku, mintu kombongan salo na puang, tu nakamasei sia tu napakaboro uang Yesu. Lante allo totemo allo napamadatu puang lako kita solanasang tantu mak kure sumangaki langan puang belana napasi pulung omuki misa sola misa inde banua kabusunganna sudah tani pada umperangi siala unnannungi tu kada madatunna puang tu mangka tabasa nina ma ondonganna raka lamai garonto na pa abasanta lamai Markus pasal 10 talu angka 20 na apa saya lako talung pulon pitu. Nah, lante atu totemo laun perangi ki sia laun nanung ki kadanna puang. Nah, yatu la mendadi garonto na pa nanunganta di kuwa umpokadai lan misa ulun nakada kaparannuan manassa kaparannuan manassa batu pengharapan yang pasti ke
di pokada ilan bahasa Indonesia. Tomatuangku sia suluku tu napa kaboro puang yanta umpokada kaparanuan manasa, atau kalau kita berbicara pengharapan yang pasti, itu artinya ada pengharapan yang tidak pasti. Yang tahu pokada kaparanuan manasa, batuanana denduka tu kaparanuan tutang manasa. Biasanya ya tu apa tang manasa bu tulu dio mai tolino. Tar kana tongan to. Tongan le. Taba biasa kurangi. Naku tahu keden ni tu tahu tak na sesuai tu apa napokada na yatu napogau na dikuan to tang mana sanas ya titi yan napia dikuan pia tang mana saya tu ya. Jadi setuju ki itole semua yanta pokada kaparanuan manasa berarti dentu kaparanuan tang manasa. Nah biasanya ya tu kaparanuan tang manasa susi tomang kata kado ini na bu tu dio mai tolino. Lama cerita na yanna dento mangura si cewek si tewe ya ayo si cewek bahasa Indonesia na si tewe ke bahasa Torayan na terutama tu tomuane tak iya tu tobaine biasa Buddha tu dandi na pokada lako tewe na ya. Kata aku pokada pengalamanku misangai mani pengalamanku teku pokada kurangi bangari kumua biasa Buddha tunadandi lako tewe na tonna si tewe ya tonna male merantau nakua makada lako cewek na ya dingku lamale na merantau male undaka katuan torro mokole jaga-jaga itu kalemu yanna den tomuane saya lako kalemu da mutarimai la tontong bangko iya ungkila laina muira kaku mambela dulu padang na tau oh susi to tu kadanna lako tewe na nakua saba adako yang kusule merantau pasti Buddha tu oleh-oleh
ubangko. Jadi dak mu macam-macam kemalen ale. Yo. Jadi na pakai lele tu cewek na sebelum male. Apa ya pakalan ya ton na berhasil mo dio perantauan sule mo apa ya ton na sule mo tae mo nakilalay tu cewek na ya tu apa mintu na pokada siya na dandi lako cewek na tae bang misa manasa. Ya, tae bang misa manasa. Jangankan untepati dan dinna. Umua yake sule mo laku bangko oleh-oleh. Nah ternyata ya ton na sule mo namui batang ilong na taedu kamu na tiro cewek na rupana demo ya pole tosenga usondai. Ya. Ya mote tu disanga kaparanuan tang manasa. Paranulo bang. Pengharapan yang semu atau pengharapan yang tak pasti. Dan itu dilakukan oleh manusia. Yatu dan dina tolino kadang-kadang tang manasa. Nakuat pia totemo malesau. Senga tu dipokada na senga tu dadi. Ya mote tu disanga kaparanuan tang manasa. Paranulobang. Ya dika te pia weine saba amang kamu didandi. Kumoyang sule laku bangko oleh-oleh. Paranu. Apa ternyata ya tu dadi. Paranulobang. Tai apa-apa empo. Saba ya tu dandi tolino. Apa muina susi to siulu solanasang. Inang dennia tu disanga kaparanuan manasa. Ada pengharapan yang pasti. Yaitu kaparanuan manasa. Kaya nabu tu lu diomay tolino. Apa bu tu diomay puang matua. Yan na den apa napokada puang matua pasti ya dan amin. Pasti manasta. Pasti dadi. Susi tu apa mangka napokada. Pasti menjadi sebuah kenyataan. Ke puang matua itu dandi. Nah, tomatuangku siuluku. Kombongan masalo na puang. Ya tu Pak Basanta lo ya ter. Atau bacaan kita hari ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Atau berbicara janji kedatangan Yesus kembali. Ini adalah janji Tuhan.
Dan janji ini pasti ya dan amin. Yaitu dan di kasaina puang sule tamate lino manasa ya dan amin. Tayo na balle-balle nakana to mangkasa yan na din to mpukada patangtongan nakuang kinakwa balle-balle tu artinya bohong-bohong dia. Paralu tah ingaran sule. Siata tandai solanasang kumua yato na kendek langan suruga tu puang Yesu. Ma dandi lako anak guruna nakua. Lamale na sitamu ambeku. Siala umpasadiang komi inan. Yan namangka to la sule na umpesitamui komi sule. Laku ba komi lako inan tu nani torro ambeku. Janji Yesus ini pasti. Janji yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia naik ke surga. Ya dan amin. Yaitu dan dikasaina puang sule. Pasti dadi. Siapa pasti manasa. Tana balle-balle. Susi tu cerita mangka ku pokada nina. Ni pokada tu sanganna. Dako male na pokada tau. Ya tu apa na pokada lako cewek na. Balle-balle. Tanga manasa. Ya mo dikana para nulo bang tu cewek na. Apa ya tu apa mangka na pokada puang Yesu. Lako anak guruna. Ya mo tu dandi manasa. Pengharapan yang pasti. Dan itu bukan isapan jempol belaka. Memang sekarang belum terjadi. Ya tu apa na pokada puang Yesu lako anak guruna. To na kendek langan suruga. To temo tae panadadi. Bela na tae panadadi. Ya mo to naden maaranuan. Karena itu belum terjadi. Karena itulah perlu ada pengharapan. Pengharapan dari kita orang-orang yang percaya akan kedatangan Kristus kembali. Ya moto na lampak basanta nina di pamaleso lako kita. Lako mintu ki tahun na puang. Di kuangki. Tatontong. Majaga. Tatontong matangkid. Siama penanda-nanda. Belana taeki misa untandai piran rana saya tu puang Yesus sule. Apa mui na tae pa na bisa ditiro lako. Tu apa mangka na pokada puang lako anak guruna. Apa inang ladadin na ya? Ya moto na ditekangkan lako kita lan Pak Basanta nina. Mulai lamai
lan ayat 10 lan ayat 33 Markus pasal 10 na sitaruna na kuapong Yesu umpokadai susite mainga tongan komi ma penanda komi sia masambayang komi belanna tae misan ni pirarra tuat tunna to ia tu yanna to susi misa to male lako padang mambela untampe banuanna sia napakuasa tumai kaunanna sia pantan napatakoi pengkarangan anna mepasan lako toma kampah ba'bah umua anna ma penanda-nanda. Ma penanda-nanda di sini artinya berjaga-jaga. Ia moto dadi ma penanda komi belanna tae misani piranra na sae tu ampu banua ba tu makaroen raka ba tu tanga raka bongi unoni raka manuk melambi raka kumua nakelo komi mani tuka saena anak abu utui komi mamma ia tu kupokadan na komi ia duka mo kupokada la komintu tahu tuku mua ma penanda nanda komi dadi lan kaparan wanta untayan ni te karampuan na puang Yesu laun sempurnakan ni tu kasalamaran tumangka na bengki lah ma penanda-nanda ki lah siap-siap ki susi tu mangka kupokada minggu lendu 5 anak darah selalu siap 1 kali 24 jam karena dia sedang menanti dan menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Jadi dalam rangka ki untayan ni te karampuan na puang Yesu tumangka menapokada lakom anak guruna paralu ki umpasadia kaleta. Salah satunya cara adalah ma penanda-nanda atau berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan, itu menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan yang pasti terhadap apa yang Yesus katakan. Ya moto tomatuangku suluku mintu ki solanasang. Lante untayang ki karampuan na puang Yesu sulit tamat telino supaya tak enaden diapa mama ndete batuananna iatu imanta iatu kapatongananta tak ena lulangan puang matua may lulako sengana. Ya moto na kadang-kadang na kuat tahu mate tu iman. Jadi dipakai nga ki solanasang supaya tak na den diaparan mama. Jadian na ya den tahu mama na den toboko tama banuan na pasti tak na tandai. Mintu tuapan na bisa malya na bato boko. Sabak tak na ma penanda-nanda. Tak na berjaga-jaga. Susidukam ito laku kita toma patongan. Yaitu atu na bempaki puang matua. Lata pake ma penanda-nanda.
unjagai te kaleta. Sabab ya tu kaleta sangat berarti bukan saja bagi Tuhan tetapi bagi diri kita sendiri. Bayangkan saja kalau ada orang yang menodong kita dan mengatakan harta atau nyawa. Ya pasti kita katakan hartalah. Istri atau suami. Wah, matang-matang. Sabi ko, kuya istri na, amalap kumaro, tibay na kuna, kamu kemale. Tapi itu kan juga gambaran harta, milik kepunyaan. Tetapi yang inti di sini adalah bagaimana supaya ketika Yesus datang kembali, kita siap menyambut kedatangannya. Sehingga pengharapan kita, tania paranuan lobang. Susi tu baine ku cerita Dina. Tapi maranuan apa? Manasa. Ya. Punya pengharapan yang pasti. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua tuangku siluku solanasang. Mai kami talopian ni teka tuan ta solanasang, tatontong mak penanda-nanda. Ungkampai atau untayan kasenna wong Yesu. Laumbaki tamainan tudanain na ambena. Ya mo tu kadatuan suruga. Tantu mintu ki tumadok ko di oren totemo. Moray nasang ki tama lan kadatuan na puang. Amin. Yan na din tayo na maamin. Oyo, kampay bang amin. Ya, kampay bang amin. Kita kamu mi nampui kaparanuan manasa kumuay ng lasay at upong Yesu sule. Ya kaya say sule tayo mo ra nalandaka tuto madosa susiton na say bunga na. Ndaka to madosa na pimeloy. Tapi ya kaya say ma penluan. Ya tuto nadaka. Ya mo tu tontong ma bulololong langan puang matua. Setia dan tak kepada Tuhan. Ya mo to tu digambarkan dengan domba dan kambing. Atau yang digambarkan dengan ilalang dan gandum. Semuanya akan dipisahkan. Domba dan gandum akan dibawa masuk ke dalam tempat yang telah disediakan bersama dengan Tuhan. Kambing dan ilalang akan dimasukkan ke tempat di mana api bernyala-nyala. Tantu mataku kimperangite le. Tapi belan na tae patatiro hilako bisa duka na kuat. Kadang talam penan takuma mindan tiro hilako. Ya. Tapi da tamak kada susito. Saba ya tumak kada tania tolino. Apa ya tumak kada puang matua. Ya ke puang matua makada tae na balle-balle. Na kuat mangkasa. Ya dan amin. Ya moto ya tu kaparanuan tuto apa? Tuta poranu to temo. Ya motu kaparanuan manasa. Pengharapan
yang pasti bahwa Yesus telah pergi, dia akan kembali menjemput kita, orang yang setia dan percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Yo, muima bahasa Toraya ki, tang manas tanasa duka ki, saba tolino ki. Culu solanasang may kami rapa nanungan nanung isule tu kada balo tu bangka mo tabasa sia tarangi solanasang apa mo tu bangka tapogau totemo siumpu na kasayan na puangka puang Yesu. Tontong kira kama penanda-nanda ba tu senga nabang rakatu dipugau. Apa lante allo malabi dipakai nga ki solanasang anta tontong ma penanda-nanda untayan itu kasain na puang. May kami pada mas sambayang susi tu pasambayangan nadaran ki puang Yesu mas sambayang wambe ki da suruga dipalakuan na dipakalabi tu sanganni anna patalo tu parentani anna dadi tu pak koreami lantelino susi daw suruga rengkan itu silasan na kikande allo yate siapa de itu salah budangki Susi kami umpagari salana atau kasalan laku kaleki. Siada mi lankan itu rosu. Sangadina dinding palakan. Da narandan kan dia tabulitu. Belana kamu tu unampui perintah. Sia kapaan. Sia kamalabiran. Saya lakon. Amin. Baiden tu apa dia? Sabak bendam kila. Ya. Laku persilakan tutu menani kiden ni pako. Bendam miki. Desiar ka teks nate. Gereja Toraja, pengakuan gereja Toraja. Pengakuan gereja Toraja. La mentama ki lan pengakuan kapatunganan. Usabu ki pengakuan kapatunangan gereja Toraja. Belan na kamoro na puang sia kamatotoran na pena masallo gereja Toraja mengaku kumua Yesus Kristus ia mau tu puang sia pelabak. Pengakuan ia to di pemale solan pengakuan gereja Toraja kumua. Puang matua tu maakada la kotolino tu dilaabak. Di pamasero sia ditambai mendadi taunna puang matua. La di sua tamalino lombarakanni kasalamaran lulako atu lasai. Bangke puang. Bangke puang tu ambeta, bangke anak tunggana, bangke tu penang masalo, lalu sang buah banda.
Toma tuangku sia siulu solanasang, may komita sorongan itu tanda kurre sumanga ata langampong matua. Ulen dui batang kaleta sia barang apanta, tak ingaran ni tu kadanna puang matua, lamai bunga ana Korintus, misa pasal apa tunakua. Tang tore na maakurre sumanga langan puang matua, belan na kamu, dio na kamaturu-turuan na puang matua, napa akamasian ni lako kalemi lang Kristus Yesu. Tanta itu pundil lamai PKJ 150 ayat misa saya lako mapen talun na katuamu nang lamu pake. Katuanmu nang lamu pake, umpo kau pakamayan. Barang apa siapa kulemu, pakelah koi puang. Lempam pasake na puang, minda-minda umpalakui, dolo nai santumu potona. Totemo sai lakona, udah bang motu atu lendu, tu dipake salaman. Udah lalan nabung kapuang, tula muka sarai. Lempan pasake na puang, minda
May kami tarapa amin tama ki ilan pangin ko sang ulele. Tuntong bangki itulah umpas sambayangan ite juluta tu dan kamasakian lalan na rumah sakit ya ladiona tu orang banua ya tontong duka bangki mak kure sumanga langan puang matua belan na ya tu pak kamasian na tang tore pa alami lan mintu na katuanta khususna lako sang siluranta tu mangkau mo na tangan ni sang ton umuru puang na sengak-sengak na pato may komita nasambaya wambe puang masokan do suruga tu puang malute kisah abu ambe lan puang Yesu ma kure sumanga kan belan namang kaumukan ni umperangi pangadan ballo ludio may kalemi ulendui kada madatumi tumangka kirangi aloyate maranukan ni solanasang upuang na iya tu kadami tumangka mu kirangi allo totemu lamen dadi balo siasulo lako kami si misaki umbalaki kuwa untayan ni tu kasahem misule tama telino maranukan ni opuang mitontong pamatoto kan ni solanasang itontong umpenanday tu karampuan mi denopa kirampu mo kami mi parangkan ni susi misa toma patongan laku kalemi kamasiaikan solanasang upuang te kami mintu kombongan mi dan lili na jemaat keramat kamase itu mintu suluki lalanna kamalaman batangkale ladiona rumah sakit sia ladiona toongan banua si misa na maundongan naraka ki pasambayangan suluki Ibu Tirsa Kalalo Karangan tante dari Ibu Elis Kandiontong yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Persahabatan maranukan ni upuang ni benni kamalekian tumintu tau masaki lalanna rumah sakit sila diona banua tutontong berobat jalan pasake tumintu na pengkarangan ki pasake tumintu na usaha-usahan na jemaat mi hindi ti jemaat keramat ni bukaran ni lalan lako tu sang siularan ki kita enapa na mak jama denopa isan waktu na bisa unapa zaman wambe ki puang matudu suruga
Pasakiduka itu mintu anak kampoki. Lalanna kapasikolanna, sialan kapaninguanna. Denupa anaya tu mintu anak kampo mika masyangkan lakokani. Mendadi karongkosan, ya kasendian lako kami tahun ni solanasang. Pasakiduka ite tondokki. Tondok mika masyan lako kami. Indonesia. Misak pasakiduka itu mintu na toma parentaki. Presidenki. Denopa na tontong bang batta. Umpogau itu pasanan tengko tumang kami bendi. Di pasambayangan tu rencana pemilihan presiden, wakil presiden, sia anggota dewan. Teatu laki tingayo lako. Maranu kan neopuang denopa anamintu na bisa tipatu tunelo. Mibengkan ni tu taum mi tu mangka momi komba-kombai tu laulopian ni te bangsaki negaraki laumba kameluan lako mintu masyarakat. Pasakiduka itu kombongan mi gereja Toraja dan mintu na pelayanan. Pasake itu mintu tahu tumi pake. La pandita, la penatua, la diaken, la pengurus-pengurus gereja, pengurus OIG, sia karyawan, pengerja gereja, uang pasaki mintu solanasa. Ini kama tutoran, kama watangan, kakinan, denopa, natontong bang langbatta, laun pasan itu, pasanan tengko, mangka mong papatuan ni, lako misa solanisa. Makure sumanga kan neopuang mati kalemi, buka mamasian mi, siapang rondong mi, lako kami solang nasang. Ondongan naraka lako tebak tu pira-pira tahun mi. Cuma ulang tahun lante minggu kipatu lako. Pasak ke solanasang upuang. Denopa na ulun-ulunulay bertambahan usia. Katontong bang mengkau lamati kalemi. Konde kipu matua do suruga. Ki pasambayangan tumintu na program na majelis gereja. Lamangkan na mo dipogau lako, sia yatulah dipogau na lako. Khususnya yatu program perayaan Natal. Pasake opuang tumintu tomi tumipake. Panitia batu tim kerja la ungkarangi denupa na yatu perayaan Natal, la perayaan Natal jemaat, siala perayaan Natal OIG bisa dari situ lalan Pak Poriandi. Ure sumanga opuang. Rondong mukan ni solanasang. Lako tutun nalalan. Lako tu atu mi pasadiam pakan ni misa solanisa. Ang kitontong marudidik solanasang. Ulingkai siya ulopian ni tekatuan tu mibem pakan ni. Ya mote pas sambayangan ki, pangimboki, pibali mo kan ni opuang. Belan na masambayang kan ni. Umpote te anak tunggal ni, Yesus Kristus puangki. Amin.
Tabendan solanasan. Kami nanian Pak Pasake. O Pasake Puang. Malemo kami lingkai mi tu katuan mi lante minggu Advent ponno pa nanungan sia kaparanuan belanna kasayan na Kristu kapatonganan ta lasama toto na maranuan lulangan sia maatayan ludomai. Tarima mi Pasake dio mai puang. Na puang ora Pasake komi sia katirinai komi. Na puang mora parampoi komi lindo na sia karitutui komi. Na puang mora patiruang komi lindo masokan sia pasyaria komi kamarampasan. Amin. Amin. Shalom. Kalau tidak ada yang mengucapkan shalom, jadi ya mitande kalian itu. Ya. Mohon kesabarannya sebentar, karena kita akan membacakan warta jemaat pada pagi ini yang tertera di tulisan ini untuk pelaksanaan pelayanan seminggu ke depan.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak yang telah melayani ibadah ini bersama keluarga. Selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati kita semua. Warta Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11. Setelah ibadah jam 9, diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pelajaran tersebut. Komisi Diakonia, dalam rangka kegiatan program Diakonia tahun 2003, pelayanan kasih dalam bentuk pembagian paket sembako akan diberikan kepada anggota Diakonia Jemaat Keramat, pekerja, dan warga sektor gereja di sekitarnya. Adapun pelaksanaannya pada tanggal 27 Desember 2003. Untuk itu kami mohon partisipasi warga jemaat yang rindu untuk membagi kasih. Paket sembako terdiri dari beras, gula, minyak, dan Indomie. Untuk pengumpulan penyerahan paket sembako ini bisa mulai dikumpulkan mulai minggu ini ke gereja, atau bisa juga diberikan dalam bentuk uang yang nantinya akan dibelikan sesuai dengan kebutuhan. Dukungan dana pelayanan kasih dapat ditransfer ke Bank BRI atas nama Yeni Tanduk. Konfirmasi bisa langsung ke Ibu Penatua Yeni Tanduk, Ibu Monika Solo, atas bantuan dan dukungan dari kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Panitia Hari tahun 2003, Hari Natal dan Tahun Baru, akan diadakan rapat panitia Hari pada hari Minggu 10 Desember 2003 setelah 10 di sini hari Minggu. Ditulis 10 Desember ya, saya bacakan saja, kalau salah ya dikoreksi. Ya, setelah ibadah jam 9 di gedung gereja Jemaat Keramat. Panitia RG akan melakukan pencarian dana berupa penjualan kalender tahun 2024 pada Desember dan Desember 23. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Sudah ada kalendernya ini, bisa dibagi? Oh belum, ya. Nah, kita cuma baca aja. Ya, kita kan sudah tunggu-tunggu juga, sudah ada belum?
Ya, amplop harga Natal sudah diedarkan oleh masing-masing koordinator sektor. Sudah diserahkan belum? Oh, kita cuma baca aja. Ya. Warta PWGT. Perayaan Natal PWGT, HUT PWGT ke-57 tahun 57 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember. Diingat kepada PW ini. Pukul 18 dengan dress code. Wah, ini apa ini? Baju ya? Oh ya, baguslah. Ya, baju hijau Tosca di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Perayaan Natal PWGT KPJ Klasik Pulau Jawa akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2003 pukul 15 di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer. Ya, ini tertulis begini ya. PSB PWGT dapat ditransfer melalui rekening PWGT Jemaat Keramat di Bank Mandiri atas nama Ibu Monika Solu. Ini yang tertera di sini. Jemaat Keramat. Buku transfer mohon disampaikan kepada Ibu Monika Solu, Bendahara. Pertunjukan pundi yang ingin kita ketahui pada jemaat bahwa pundi tanggal 17 pundi 4 dan tanggal 24 Desember pundi 4 juga untuk dikhususkan untuk HRG. Ya, benar ya, HRG. Ya. Perayaan Natal anak-anak. Nah, ini yang penting banget nih, anak-anak ini. Sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar jam 14.30. Ya, mohon ibu-ibunya yang ingat ini. Dan untuk kelas remaja digabung dengan guru sekolah minggu dan PPGT dengan hari yang sama jam 17.30. Demikian untuk diperhatikan. Ya. PSB, nah ini sudah tadi. Kalau PSB sudah ada di kota, Pak minta tolong dikembalikan karena ya bulan-bulan ini sudah perlu banget itu. Ya kita nggak usah inilah. Kalau ada ya berkat ya. Berita duka telah meninggal dunia Ibu Damaris Pongo, ibu dari Pak David Buntu, Nyonya Marni yang buntu pada hari Selasa tanggal 8 November 2003 di Makassar. Tuhan menguatkan seluruh rumpun keluarga dan menghadapi duka cita ini. Anggota Jemaat Keramat yang menghadapi duka ini ya Titiam. Anggota Jemaat Keramat yang berulang tahun yang mungkin sudah ada di warta kita itu sama yang sakit sudah didoakan. Ya ini tambahan ini. Tambahan tulisan yang ditulis tangan. Mohon dukungan doa dari jemaat. Rencana retret anak katekisasi yang akan diadakan hari Jumat tanggal 15 sampai 16 Desember 2003 di Villa Yasmin Ciawi dengan pendampingnya Ibu Pendeta Yulia Tanglayu. Tambahan satu lagi untuk pelayan firman Minggu sore tanggal 10 Desember 2003 dilayani oleh Ibu Evi Rantelembang STH. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Semoga kita sehat-sehat semua. Purri semangat. Pembonga masalona pung matua duri kamaselan pung Yesu. Tahu pu itu kami nombanta allo yate tapu penani tunanya yang kurus semangat.
keke solanasa.